nako ke a bonga motho a gaetsa megala dikgang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mme re simolole pele ka ditlhogo. Puso e tla ba go rotloetsa kgolo ya itsholelo e ikaegileng ka mohama o ikemetseng. Kgaolo ya bokone bophirima ya amogela dipalo tse di nametsang tsa bajanala ka malatsi a boitapoloso ga Tautona. Fa setlhopha sa monogae sa se bona tota phatlha kwa se ka makgalaganyeng a kgaisano ya ICC Women's T20 World Cup Division 2 Africa Qualifiers. Mme ka go rela motho a gaetsho dumela. Nna ke ona ra banteng kala ka tšhaneng ka mogela boa wa mogela gape sentle moyeng o rana dikgang tse ka puo ya diatla. Seti ke ga kwa o tla leretsa metshameko a re tsena ka tlhamalalo mo go tsone. Go ntsha dikgoreletsi tsotlhe kana dipehela tse di ka kgoreletsang a tsamaiso puso e lolameng go fefosa mohama wa dikago le gona tota go diragatsa maitlamo a go anamisa tiriso ya maranyane ke dingwe tse puso e di peileng pele go atolosa bokete jwa seabe sa mohama o ikemetseng mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. Phetogo e gateletse maitlamo a puso a go diragatsa tsotlhe tse di ka atolosang seabe sa mohama o ikemetseng mo go gogeng ditlhabololo le kana le ke lekoko la boaeteledipele ba dikompone tse di tswang mo kgaolong ya SADC le gokagane le ofisi ya boemedi jwa Europa ya the European House Ambrosetti mme ke phetogo e buisitseng dikgang tse di akaretsang go nonotsha tirisano mmogo go rotloetsa kgolo ya mohama o ikemetseng le go batla ditsela tse di ka fefosang itsholelo ya senelaruri mo mahatsheng a mo kgaolong ya SADC. I'm here to challenge you and challenge myself in the process. The relationships that we have operated on over the years have resulted in a disconnection between government and the private sector. And so we are here to step back in order to step up and redefine the very rules of engagement between government and the private sector, because they have to be rethought, redesigned, refashioned. We need to develop resilient infrastructure in this country. We were exposed very badly by the recent floods in the country, which demonstrated to us that whatever investment we've been putting into infrastructure has not been quite effectively deployed. And the quality of the infrastructure, if any quality there is unable to withstand the vagaries of nature. And nature can be brutal. But many of these vagaries of nature are reasonably foreseeable. Komite ya Palamente e sekasekang ka ga maphata a puso a dirisang madi a puso ka teng e kopile lephata la thuto e kgolwane go tlhalosa ka botlalo gore ke eng lekaona la Botswana Qualifications Authority le reteletswe ke go tlhomamisa gore dikolo dingwe tse di kgolwane di tlhatlhobilwe kana nnyaa mme gape le go ka netefatsa gore dithuto dingwe tse di rutwang ko dikolong tseo di letleletswe go ka rutwa baithuti. Komite e ne sekaseka lephata la thuto e kgolwane kwa phuthegong ya yone ya bo 61 mme ke letletso ke lebogile ra dipotsane o tshwere pego. Komite e sekasekang tiriso ya madi a puso e phaketse e boetse gape morago ga go ikhutsa go ta go tsweledisa ga neng e emeteng gompieno e ne a simolola ka go botsosa lephata la thuto e kgolwane go tlhalosa ka botlhokwa jwa dithuto tse di rutwang baithuti kwa dikolong tse di kgolwane tse dingwe tsa tsone di aparetsweng ke dipuo. Are you aware of DDT le GUC? DDT College and GUC, they have some courses that are not accredited or not recognized by professional bodies. Are you aware of that? I'm aware. You're aware. Why then do you continue paying for students to go to these institutions? Meanwhile, because of them, these are accrediting.
ya ka ntse go buiwa ka bo DDT ya di dintsi tsone dikwele tsone tse even le tsone tsa ga governmente di brigade di technical college ka 2019 lo hana le bana ba ne ba go kiwa ba tshelwa mo di brigade le di technical college ba nna 4 years mo ba tswa mo teng ka sa tswa ka se ha re bua gompieno ana most of the courses are not accredited for the brigade and technical college. We have appointed a board. As you are aware, that DQ has been on the board since last year, July. The board is applying itself. Unfortunately, you're telling me we can't talk about them today in this forum recorded, given what is going on the ground. I'm sure you are aware of it. But let me just assure you that we will not sponsor Bana to go to a school where there is no accreditation of the program or where the programs are not registered. Komiti ne a botsa gape le phata la thuto e kgolwane ka dikgang tse di seng monate tse di apere le kana la Construction Industry Trust Fund. Some of them get a maladministration, like the executive director on a itirela contractor about fake the signature as the board members. And that person is still working today and in the salary on a fake contract. They built centers across the country that are not operating for the past 5 years. So for me, yes, the issues come to CIT here, but given what we want to do, given the blueprint that my team has been working on in participation with other stakeholders, I feel these issues will be addressed adequately. Thank you so much. So basically, you are saying you are not aware of the issues that gets raised around CIT. In terms of their specificity, minutes of the board, etc., no, I'm not aware. Mo malatsing a bekeno go tsologetse gore komite ya palamente e tsweletse tiro ya yone ya go sekaseka dibuka tsa puso jaaka e le tsamaiso go netefatsa puso e dira dilo ka tsamaisong. Ke o lebogela dipotsane Botswana Television ga borone. Mothusa Tautona yo gapeleng tona wa tsamadi ndaba ga olathe a re go fokodiwa ga boleng ja ledi la pula bosheng gone go dirwa ke gore ledi le la pula le kwa godimo thata ka selo sa bo 5% go ya kwa go 10%. A re semo seo se ne se pataletsa banka ya Botswana go dirisa madi a mo mabaelong go reka ledi la pula ka madi a mantsi. Ga olathe re go fokotsega ga theko ya ditemane le gone go amile madi a puso ya dirang kwa mahatsheng a sele mo le gone go kokonelang itsholelo. Mothusa Tautona o ne a tlhalosa se kwa parlamenteng go tlhatswa dingwe tsa dintlha le go araba mangwe matshwenyego go tswa kwa parlamenteng le go tswa mo setšhabeng ka ditlamorago tsa go fokotswa ga ledi la pula boleng ka seo le gore seo se ka amayang ditlhwatlhwa tsa dithoto mo gae. A primary goal of the recent policy changes was to preserve the official exchange reserves held by the Bank of Botswana. This objective, for example, is directly addressed by the increase in the annual rate of growth from -1.5% to -2.76%. This adjustment is intended to gradually moderate overvaluation of the pula, thus to enhance international competitiveness of domestic producers' goods and services, while keeping inflation tolerable within the medium-term objective of 3 to 6%. Se sola sa Botswana se ne se le mo ditekeletsong tsa go sekaseka bokgoni jwa sone jwa go tsibogela dikotsi tse di ka bakang dikgobalo. Mogolwane kwa BDF Colonel Martin Setso re tekeletse tseo tse di biditsweng nakana bodibeng di ne di tebagantse thata le go kanoka tirisano mmogo ya makalana a sesole mo ditiragalong di pehela tse di ka tlhokang go tsibogelwa ka bofefo. A re utlwe Tiny Tsikudu. As you can see the vehicle now launched into the river obstacle and it will swim. This is
ba ke mophato wa sesole sa Botswana ba le mo ithuthuntshong ya bone go ipankanyetsa diemo tse di ka tlhagogang go baya tshireletsego ya lefatshe leno ka fa mosing go ba gwa tlhago ka ikarabela. E re ka dikgaolo tsa ka BONGWE le Tšhobe di tshabelelwa ke dikgang tsa go tsumia ga diphologolo e se ka fa molaong le merwalela se sa gwetlha masole go dirisa mafelo a go nonotsha ithuthuntso ya bone. Masole a tsena sekolo sa itshireletso ngwaga mme fa ba fetsa ba na le lenaneo le ba le dirisang go supa bokgoni jwa bone pele ga ba aloga. We are here re tsile mo exercising e bidwang nakana Btv. E le gore ngwaga le ngwaga ra e dira re le college. The students tsa rona we take them through planning for an opposed river crossing. Whereby re simula re dira di plane ko headquartersing kana ko send model room. Moraga mo re tsa tsone di plans za students ta re di practice mo ground. E ka mo le bona re tsile ha ka di pirana ka di APC le di boat. Whereby re testa tsone di plans tse di students tse le gore bana ba di rulagantse go di observe. Me o tala mo gore the reason why re train mo environment e sona le one ke gore di border tsa rona re le Botswana mostly they are dominated by dinoka. So hence we prepare the students tsa rona gore should we have a situation whereby we have to operate in this environment, we are prepared to be able to plan and conduct operations in such an environment. Sekolo sa itshireletso sa sesole se tsena ke masole a mangwe go tswa ko mafatsheng a farologaneng a akaretsa Nigeria, Namibia, Lesotho le a mangwe go nonotsha le go atolosa dikitso tsa bone mo diemong dipe tse di ka tlhokang go tsibogelwa. Thaini Tshukudu, BTV News, Shakawe. Fa re kantse di tswela kgaolo ya bokone bophirima ke ngwa ya tse di tumileng hela thata ka bojana mo lehanseng leno tse di lebegang di ne di etetswe ke dipalo tse di kwa godimo tsa bajanala ka malatsi a boitapoloso a ga Tautona kwa maungo le metse mabapi gone benggae le bajanala ba bo ba keteka malatsi a ka metseletsele ya ditiro tse di akaretsang go pagama mekoro maitiso a dino ha ba bangwe bone bana ba bogetse metshameko ya kgwele ya dinao a ruta Maratha Kaisara. Go tshela ganoka ya Thamalakane Boshenyana gongwe ke le matshwititshwiti a batho go ta go itotsa botutu ka methale e farologaneng mono maung le mafelo a mabapi a akaretsa shorobe. Bajanala ba abelana maitemogelo a bone bangwe ba bolela fa ba itumeletse go bona diphologolo tsa naga. We got to see some ducks. Re kgonne go bona dipidipidi, dithapi le dikubu. Ga ra kgona go bona ditou. Not out yet as they've already done the drinking and they might come later in the evening. A morning activity we Phakelane re ile moremi re bone ditau, ditou le diphologolo tse dingwe. and other animals. It was my first time to pagama sekepe ebile ke ne ke tshogile. Yesterday ne re le ko Matapana Beach re tsile because metsi a tsile mo maung gompieno ko re mo shorobe ne re tsile tsa a boat cruise re bone dikubu. It's a lovely environment. Ke ratile adventure ko mo shorobe metsi a heletse mo shorobe jaanong ke batla go pagama bouti mme ke ne ka ithuta ditemenyana tse dingwenyana bo indakara ka ura ya mohembo. Le fa go ntse jalo bangwe ba ba itemogetseng dipoelo ya nna bagwebi ba ba mo mohameng wa bojanala. Ba ne ba taela sente le boitshwaro ba ne ba itshwarela sente re dirisana le bone sente ba ne ba palama mo ile gore tota re lebogetse support ya bone. So ke re ke tswelele yalo ke ba leboge ke re lebogile thata le rona gore go be re na le bone. Ya me ara ka rana le di-challenges di pehela go thelela rana di-challenge di pehela mo go bone ka na go tse dingwe ba tsona ba ngwe ba thena ba itlela ba taka tsela e le gore ba ngwe ba nnole ba sa kgone go ikontrola but gompieno tota re bone sengwe se sešwa. Noka e setse e tshetse ka hana ka ko morago ga rona ka ha e setse e tshetse yana batho ka bontsi ba ya gone ka ba ta ba itheketse ha le gore ke dijo kana ke dino tse di ba ta ba itheketse ko di bareng kae ba ta ba nna gone ka ha le dikoloi tsa bone le sound ya bone bo gara gore go go mo ke go go dira gore ba ska ba tsamela ka kwano ta go re rotloetsa madirelo a bone. Bagwebi ba goletse thotetsego e segolo bogolo ba itemogetseng mo bajanaleng ba monogae ka malatsi a Maratha Kaisara, BTV News, Maung.
Mokamedi wa kereke ya Evangelical Religious Protestant Unity go eme one mo TB a re dikereke di tshwanetse go ema ka dinao go thusa puso go lwantsha kgokgontsho ya bong ka motheo wa kagiso le ledulo le le siameng di ikaegile ka poifo modimo. Moruti mo TB o buile se kwa motseng wa Sese morago ga mogwanto o neng o gasa molaetsa wa go tsibogela go ema kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. A re utlwe Makgarebeng kwane. E re ka motse wa Sese wa eme thata ke dikgang tsa kgokgontsho ya bong go yeng ka dipalo tsa sepodisi ba supa fa ba gatisitse dikgetsi di le 16 mo kgweding ya Motsheganong go fitlha ka Seetebosigo monongwaga. Kereke ya Evangelical Religious Protestant Unity Church e ne ya nna le seabe sa go gasa melaetsa e maleba ya go rotloetsa boikgapo go ikega sešwa le boitsholo jo bo letlelesegang go ka laola maikutlo go hema dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Go batlega motho lerato, go batlega boitshoko, go batlega bopelotelele gore re bonele gore nyaaya re a belaela gore motho ke sekao sa modimo re se ka ra go utlela o toula ngwana ba batho ka di face a mongwe a go tlhoke se tabogela wa tsa sengwe le sengwe iphitlhela o le mo bo GBV. Don't do that. Be valuable. Defilement le one rena ranna le ngwe hela mongwe ka o hitileng me mo gompienong ha ke bua bana re se re niele se tharo go tswa go motsaneng wa Sese. Ha ke bua ka dikiteo kana ke re assault occasion ba ke kiteo e kgolwanyane re na le tsone di ka tshwara 8 mo ngwaga o hitileng mo kgweding tse tharo re be re na le tse di ka tshwarang 12 gompieno mo kgweding tse tharo. Boeteledipele jwa kereke bone gape jwa abela sekolo se se botlana sa Sese dibuka tse di balwang di le 150 go dirisiwa mo motlobong wa dibuka. What is happening to our nation? Go iragalang ke sone se re leng kereke re emeng ka dinao ra re ga re ka ke ra iphitlha ka monwana if go na le kgokgontsho e go gongwe a re sa itlodise matlho a re isimolole ga re teng. We are going to be talking about gender-based violence in our own environment. Ke tsa gore ha ya go bala go gongwe go ka montsha mo dikakanyong tsa ko motseng ha gongwe le gone go ithutela yaanong ga gongwe le ba banyenyana ntse a le ba ditshwantsho ha le go riana go sekae ka dikgang tsele tse di mo jang. Le rona dikereke re lemoga maiteko a puso ya dirang a kere re bo re tshwaragana le bone goreng ba se ka ba lwantshana ba le nosi le rona e re ha re rara le go kola modimo re bo e re rere le goreng motho ga bola ke molao wa modimo o kwadilweng. Sebaka se sa go abelana melaetsa e mašetla go ya makgatlhanong le kgokgontsho ya bong se solofetse go tsisa maduo a molemo go emisa dikgang tse di ngomolang pelo tsa kgokgontsho. Makgarebeng kwane, BTV News, Sese. A re tlholemela tsamaya sa sele kgolo ya ditsheko ya lekgotla la ditšhaba e laotse gore mafatshe a babeletsweng ke manokonoko a phetogo ya loapi a na le tshwanelo ya go ka thusiwa ka madi go itebaganya le ditlamorago tseo. Kgotla eo e tlhalosa gape gore mahatshe a tla retelelwang ke go ntsha dituelo tse di thusang go lwantsha seemo sa phetogo ya loapi a tla bo a tsulla molao wa mahatshe-hatshe. Tshwetso eo e lejwa e le tsela e maleba e ka thusang go lwantsha manokonoko a seemo sa phetogo ya loapi. Kgotla eo e tlhalosa gape ha tikologo e sa kgotlelesegang jaanong e le tshwanelo ya setho ka jalo mahatshe jaanong a na le tetla ya go ka isa a mangwe gape le ga kgotlakolo ya International Court of Justice ha sa sale morago ditumalano tsa mafatshe-fatshe tsa tshomarelo tikologo. Lefatshe la Vanuatu le setlhakatlhake sa Pacific ka thotloetso ya mahatshe a le 130 le ne le isitse boikuelo jo gape le ga kgotla ya ditšhaba le kopa gore ba ba nang le sabe sa go kgotlela tikologo ba tseelwe dikgato tse di maleba. Tshwetso ya kgotla eo ya ditšhaba e lejwa e le phenyo segolo jang mo mahatsheng a leng ditlhakatlhake. Mme ka gore motho a gaetsho ke di ba khutla ke sutela setiki ya gago tla ka tsa metshameko.
a ke go lebega kgaitsadi a ke o ne rabantheng ka la ka tšhane se tshwarwa ke ntšapedi ga ko se nna thata ke bidiwa hela gote sethi ke aga kwa mme ke tla ke go tsholetse dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako eno tse tsone di reng mokamedi wa lekgotla la Botswana Football Association re mfolo a re kgaisano ya sejana sa Afrika sa bomme kgotsa WAFCON e sepile fa lefatshe leno le tlhoka go potlakelwa go fetola lenaneo la diliki tsa bomme go tswa mo go tsa dikgaolo go nna le liki e kgolwane ya setšhaba a re go dira jalo go ka thusa gore le kgone go nna le sebaka sa go rekisa batshameki ba monogae ko mafatsheng a mangwe kwa ba ka anywang botsipa jo bo ka thusa setlhopha sa setšhaba go ntsha maduo. Re na le strategy sa women football se se buang ka the 4 pillars, structure and administration, changing perception, pathway and coach education. So tsone dilo tse tsone di a gore thusa gore re di bopaganye re bone gore in these pillars re tshwaraganya team yang right from grassroots all the way to the national team. So now we are led by the strategy. Football is very easy. It's about training, having competitive matches, and then you play. So Rona Harlenten, we are very fortunate that Rona FNB as our sponsor. So it means that each and every FIFA week that is available, we have to play. The likes of both Tunisia and Algeria ra di match. So we'll look at the other side, go the teams in West Africa, Ghana, Mali, those that are there. Regular competition, before the main competition. How can label from that competition? Yeah, WAFCON. We were the only country in some regional football. So that tells you that is not good for us. Because apart from regional football, we are regarded as amateurs. So the National Executive Committee, in the season 2025-26, National Women League. We will be playing North and South. Very competitive. Export the players outside the country. Outside the country as foreigners. To make it stronger. Motsana wetso fa re tswela le dikgang tse dingwe tsa rona modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sports Commission ke gore Marumo BNC re Marumo Morule o go tlile setlhopha se se tla emela lefatshe leno kwa dikgaitsanong tsa Africa School Sports go dira ka botswapelo le boineelo. Marumo o ka ile seo mo moletlong wa tsamaya sentle o neng o diretse setlhopha seo matsatsing la maabane mono ga borone kwa lebalela difofane la se seretse Khama International Airport mo tsatsing la maabane jaaka se emelela go leba kwa Algeria go dikgaitsano tseo di tlabeng di tshegeditswe teng go simolola ka tsatsi la matlhatso re molele kwa go tshotse dintlha. Morule a re ba mototo go ba romela stop go dikgaisanong tsa Africa School Sport mme bile ba dumela mo go bone ka ilisego ya lefatshe leno. As we have the honor and privilege to officially hand over. Jaaka re ne ra flaga lefatshe leno ke supa sa tomagano le tshwaragano ya rona re lefatshe la Botswana mme re dumela ebile re sapa gore le ya go emela lefatshe leno ka botswapelo le boineelo. That will make him go and represent us with dignity and pride. And I have the honor to be doing so, fully understanding and knowing that you will be representing all of us. Moeteledipele wa Stoppa Karabora Senyai a re Stoppa sa go se ipankatse sente ka jalo a solofetsa gore ba tantsha maduo a nametsang. I think they will do their best. Stoppa se ipankantse sente re tsema ka batshameki ba botana mme ba na le maitemogelo a kwa godimo. Ra le Martin Seiso ile mosimane le ditshogofatso ba paletso ile mosetsana ra go dira ka gothe go dira lefatshe leno mototo. Seiso eleng a boy and then wa go bedi ke ditshogofatso ba paletswe. I think we'll do our best. We were well prepared for the tournament. Re ipankantse sente re ntse re ikatisa mo go tseneletseng mme maikaelelo le ditoro tsa rona ke gore batshameki ba kgona go gola merong ya tennis. Them to go and learn more, get experience and even end up playing in college tennis and even go into the ATP.
dikgaisano tsa Africa Schools Board di tshwara e la ntlha mo ditsong mme lefatshe leno le rometse batshameki ba le babedi mosimane le mosetsana ba motshameko wa tennis e le Martin Setso le ditshogofatso ba paletswe. Setlhopha seo se eteletswe pele jaaka rabarasenyai wa cycling Gudu Ramorebola e le mokatisi fa se thabile Matšhao e le wa tsa itshidilo. Dikgaisano tse tsa dikolo tsa Afrika tse di rulagantsweng ke lekgotla la National Olympic Committees of Africa kana NAKO di solofetse go simolola kgwedi eno e le 26 feta kgwedi ya Phatwe tlhola ga 5 kwa toropong ya Algiers kwa lefatsheng la Algeria. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. motswetso dikgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jalo mme ga kologelwa kgang ga kodi fela gangwe le gape nako ya be le one maba nna le wena re tla be re kgaogane o ne re bantheng ka lakatšhane o tla ba go tseeletsa a ntse a garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect e tla re mo nakong e sa hediseng pelo go se gongwe a ba le ha a tle go tseeletsa mo go tsa metshameko mo karolaneng ya in context yo mona mo ditshwantshong tsa gagwe a rela ka puo ya diatla ke Sentle Moeng yona dira tiro ya gagwe ka bonnokopila le botswerere na le wena ra kgaogana a re kopane gape a nakong e tlang. Low foreign exchange reserves in Botswana compromises the stability of this exchange rate framework. So at any point in time, we should have sufficient